Nenda unene ayulua mausio makwivia na biasala wako mausio makwivia wiyandikite onetha nuwandikitwe takindwa musembi kwivia wina biasala wako bandu kivya kikindu chabata onetha wimuandike yes na ninaisie iyo endano lilikana iyo ngiambisi akilungu chaki na ninaisie ati mundu muandike wetela musala mwiswa mwaka wina menama na atutu miongo dhanda tunaitano aiba wa malai 12 kwa mwaka anakuya it's about you ukile usaluche uswane undungi utonya kwika kuondwa kuongelanga ukwati hustle harder yeah Ndukeyime wina comfort zone wiwe where niwe you know abadiara nongozo kwara musala kita ye comes kundu ni usio anawe muandike kwithia wina side hustle kana biasala waku kwandikwa ni kuthela kana ukavutwa ya ukaonga mweyani kana ukamunenga bingwa oyikathela you never know kana ikathowa nambo si ulokuka ya mwenda ukana make then wikata ni usio kwithia wiyo nakabiasala kaku bandu kanatha wiyambiyo kanini ata imagine geka bakwiwe nuka umawiyani utebandu utona muka wendete kwambiyo kwato ni stress nalilikana musala waku ndukatuma uthua Nyenda utanya mausio makwithia wina biasala musala waku ulokwata nyige ndo musembi musala langu Athiani wa milioni na nduka atumanithwa wani wosu lakini wana wongela silingi ongeba yote wa biasala waku nukwiteria munangango na basa o salon wewe wiyani osu ambia biasala iziendesie lilikana musala waku ni fixed lakini expenses ti fixed osangelekani Onaye wasilingi limiongo 5 korone tokite na yoka na maisha meta bado musala timu amba tununu maisha ni meti ye actually ndizikana be boss wongeleta musala oneveni wongeleta timu no uwani kanati onaye musala wingi betata bado maisha maendena kwamba kundu owingwana musala oswa kuwingi betu maisha bado maendena kwamba nunu mutu enando so with wasilingi mana ili unandula silingi bile nenwe with us lingi mana ili na 13 pakiti umwe kwa kumuyando thandatu muntu uzumwe yayimwe maisha maende na kwikata na kwambata kundu wina biasala wako ni yokolea banene biasala wako wokolea banene onetha withosya matumbi onetha withosya mboka ni wese biondu isa ukomu at least no make your slingi 50 utumie lakini ndukesa utumia capital ndukesa utumia working capital yes ndukesa utumia mbesa isu ila operation capital isu si yakuthukumeja gugu ndukesa utumia any profit no utumia yo ukavawiyana bako kasama no life is for the living ndukeyime mawazi irone ya nyama maisha imambatie kabange thima no bunguti na ndithima na mani aye endelea ukanga we ni kwithia maisha imambatie life is for the living no mundi ukogethia mundu nukwie na hoiwe ndeza na chathiri chake cha bathiko tiyate bone kingina ngiti na hoiwe ni cha ninza life is for the living yeah you treat proper kila kingine kana once wamina kuandikwa ila wamina kuandikwa maundu methe ya memeana eli kana atatu undu wambe promotion demotion kwamba twecheo kukivewa kana kubutu inde kaka kubutu niko kewo munangango na inde lilikana maundu ala elimain pio ndino wa kuandikwa kana na kwamba twa na kuthewa cheo isume okubora wiyani lakini ala elimain pio mata mai saikeka eitho kana onde niko butwa na kuretire kwa lazima kino mzembi na ngauzi ya numa manthana yendete yakwa nona retire thengiro na siane ngona nimeishi mbui myaka niendie nambe yote ile yakwe gugwa ni asiate no resign na weyanya ende biasala ni wako ndotia na biasala wako ndo unosia na ndicho kitu mimi ni encourage ame tukisinga kuyati ila wewe yani ulawandikitwe na ndukesa utumia mazama boss na ila wewe yana la wandikito wa mina wea ulika saa ile ukauma saa 10 masaangi wa muka saa 10 ulika we yana saa ile kuma saa 10 ngina saa ile wiki hata wathamba na uma wewe yani nice
lakini enda wina biasala waku ni wisi ni ukila sago mina mbingwe biasala tuibika sago ne bingi ni tiye muthuku na December ni wiyane wala ni andike tunga thukume sago mina mu wiyane kumena ile nuka nunya muthuku ni like wiyane nthuku mengi na saina syayo lakini ingi maitu zaidi ai no tunaanza remote ine kanzeti remote ya TV na radio no yega like wila no itulia maomesa nundo akwithia nunoete kuno akano tati kwiki akithito na kuthukuma mbia ngangi wiki eviti ukwatembesa lakini ngini kana musala no bingi tandwa inge maitu medho ala tukwata musala makolo ati ni kwati ya ndoto sio ukaloga thani wisi nene ndamu no mungaka ngoloba siko kaka musala imagine kakutavyo wenye sita ndiye ndawo kengana kwangutavyo ati musala waku ndoka kwake yangoloba lakini kile iko chaku nicho kikatuma waka kwa saloni kwambia biasala loni suti la wembola loni suti abayo kaweke theka yukethele uyambia kwaka wani wosu yani okabingo metho ni musala okola kanati niwele kwatia ndoto syaku kusubia musi waku kwitha na uthasyo na kulea kwatia malengo ala maku namo na muthia oyasya ayo sai wa mundu asya ila na thuguma anasi yunye kindu amusembi ila na thukuma na imbesa ila na thukuma na atwa ngali what happened ila na thukuma ne kala runda ila na thukuma what happened ndwaka ndwena kitheko bandi tonetha tumatunda ona kithulu chao kaeyusia munye twaga kwa kunetha tukite ongase ya mwitu akuka no mwanu aume masa weyi twena bandu tutona ikala ngua munye ndweke ndo na kimuwaika niki watane disiandu wolwa kanabe unene kwa muka wa naende cha muthia pia sala waku noti yesiana syako ende kuandikwa underline ka kuandikwa omunthio hauandikitwe ila we retire ndukatia mwana ila we design ndukatia mwana kanosia wako ila we kwa kawiji ndoko kwa mangu ndukatia yandu mako lakini omunthi biasala wako ukethi otebo omunthi ukindwa musembi ngao mapamba nini thanisi ile siana siako omunthi usina bandu itona ukwata lakini manyati ula wiyani waku wandikitwe omunthi wetha otebo kambu nesu kwandikite yokanyomboleze na andu maku twimwe mama nitukukwata kuoko nitusomesiana na maithi ndoka amona ninge ngukenge yake wene kana twatha na abaye si athini sia bathi kuna ndo simailika ndikanga ndoka amona ingi na mina uthi ndwena right by the ya kwisoenda kwa boss ya wandikite mutumia aku kana kibeti chaku kamwe wese monene wambiyo kanzo methe siasiana no bungu imagine ndwena right hauna maybe yenda ila nyumba wikala unengete ni kambuni in a matter of 1 month moke mewe yui nyumbenu tuyenda unenga muthuku myungi muikuma punenda kumina na kwa siati ya numba kwako uidho kuma onethane biasala la wako sisi awithia andu maku ni wa matianesa in case ukasioka ni wa kufde ni wa ati andu maku nesa maikambia kwa sia aithe itwa inya witwa tafadhali kiusisi ila wina bina sisi awithia ni wa subia andu maku nyenera watina kino mseme mitambo ni Athiani